Harambe. Ishara-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, munini wa President William Ruto acerete mĩena ĩtiganĩte ta tauni ya Gathwana, Chogoria, Magumu-inĩ na Chuka. Ruto augĩte kĩama kĩa UDA kĩrĩ na mbunge 156 kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri arĩa metĩkĩrĩte kũnyitana itemi-inĩ rĩa kũrehe thayũ na kũhũrana mũgayũkano wa ũkabira ũrĩa ũrehagwo nĩ ciama nini, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcerithĩria tabarĩra cia ũkũria wa bũrũri. Tuko na wabunge tayari 156 Kenya mzima ambao wamekubali tuungane. Nyinyi mnanielewa? Ambao wamekubali tufanye nini? Tuungane, kwa sababu umoja ni nguvu, na wanataka tuweke umoja na undugu na urafiki na Wakenya wa kutoka sehemu zote. Nyinyi watu wa Tharaka, mimi sitaki mubaki nyuma. Mtu waambia ati twende chama ya kona, sijui twende chama ya kona. Hiyo chama ya kona ndio inaleta ukabila katika taifa letu la Kenya. Seneta wa Tharaka Nithi Kithuli Kindike ni amenereria President Uhuru Kenyatta akiuga niwe kĩhumo kĩa mathĩna marĩa makoretwo makĩyumĩria kĩama-inĩ kĩa Jubilee kuma rĩrĩa atigire kũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa mabangĩte ma athurwo mwaka wa 2013. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, hii shida tuko nayo kwa Jubilee na kwa nchi hii hatungekuwa nayo kama ungefuata ule msingi tulikuwa tumeanzisha wa first term katika Jubilee. Wewe umetudanganya, ukashikana na maadui wetu wa kisiasa, ndio mnakaa nao State House. Aikari a matura ngũrani ma Tharaka Nithi morĩtie Ruto mateithĩrĩria gũcenjia wabici cia thirikari ya kaunti ĩno kuma mwena wa Kangwa na nginyagia Gatwana, amu kũringana na riboti cia thirikari gũkũ nĩkuo wabici ciagĩrĩire gũkorwo. Hii kaunti yetu ya Tharaka Nithi kutoka tulete headquarter Gatwana, watu na serikali imekuwa na madharau kidogo, ukweli uongo? Kwa sababu ya excellency, this is the only headquarter where the county commissioner in the whole country in the 47 counties does not work from. Ukweli uongo? Ule governor ambaye anapaswa awe amekuja hapa kuchunga hii headquarter, tulimletea pesa 5 billion hapa, tukamletea pesa ya World Bank 500 million, tukamletea 500 million ya county headquarter. Akaenda sijui vile alifanya, sasa ameshikwa, ako kotini, aliambiwa alikula hizo pesa sote. Atongoria ni magathĩrĩirie Ruto makiuga niwe mũtongoria wa mbere monete akihungura matũra-inĩ mao marĩa makoragwo kũraya na tauni iria nene. Tharaka Nithi kumana yetu athuranĩre ũtamũnene ũtondete ta William Samoei Ruto kuma 1963 tũmathuraga bathi ũguo makathima kaora nĩo makanane rongo, lakini William Ruto anajua Tharaka Nithi kutoka Kamagona nginya Tonyai nginya kwa Kongeura Gate no mundeche Kariga. Huyu kiongozi anaitwa Raila Odinga, ushaimuona hapa? Wewe ushaiona Rais Uhuru Kenyatta hapa? Ushaiona hata Mwai Kibaki hapa? Hata Moi wa kwanza ushaimuona hapa? Mtu yule ambaye amefika hapa wa kwanza kiongozi wa hiyo ni nani? Ni nani? Bas, arĩa maumagarĩtie Ruto nĩ monekanĩte kũhũrĩra Seneta Kithuli Kindike ndebe nĩguo akahũranĩra gĩturwa kĩa gavana wa Tharaka Nithi gĩthurano-inĩ kĩa mwaka tũrorete. Huyu gavana wenyu ambaye mko na yeye anaitwa Muthomi Njuki. Huyo kiongozi anasema ya kwamba Raila ni yeye ametosha. Mtachagua yeye? Mtachagua yeye? Bas, namuomba tafadhalini mchague Profesa Kithure. Naomba hapa Tharaka munipee huyu mwanasheria, huyu profesa awe gavana wenu, na sisi na yeye tutakuwa tunapanga mambo hapo Council of Governor. Sindio? Wangapi wanasema Kindiki? Ngĩribotera Inooro TV kuma tauni ya Chuka kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, njĩtagwo Kate Muthoni.